tugire Kristo. Hanyuma Yesu aricetekera yigira mu butumwa. Yohana Batista ubwo ni wa wundi cyane n'ubundi acyabona ikintu bakagenda mu mobile uri wa wundi cyane n'ibintu ni naho nabuza muri adorasi none ka Yesu kuko ese muri adorasi mwahaye ni wewe cyane n'ibintu ubwo ni muri Katolika cyane n'ibintu ubwo si Yohana Batista. Haleluya, haleluya. Imbuto ni ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Yesu akaneza akashana n'ibishwa biwa ahitwa Getsemani ababwira ati mwe mwicaye ngaho umwanya mbere hariya gusenga. Ashana Petero na bene Zebede babiri araheza akagira kumva impundu n'amaganya. Niho rero yababwira ati mumfatire amaganya mu mutima mumubwira mbapfe nimugume ngaha kandi mutere amare yanjye. Yigiye imbere gatoyi yubama hasi arasenga avuga ati dawe nibyaba bishoboka icyo gikombe n'ikindenga ariko ntibibe nk'uko jewe nshaka wowe nk'uko wowe ushaka. Agarutse abigishwa bari asanga barasinziriye araheza abwira Petero ati aho rero ntimwashoboye kumara isaha n'imwe muterabanye nanjye nimugume muri maso kandi musenge kugira ngo ntimugwe mu nyoshami kuko umutima wamara ishaka ariko umubiri wo ukaba ntamagara. Araheza asubira kugenda ubugira kabiri asenga avuga ati dawe nibyaba bidashoboka ko icyo gikombe kirengana ntakinyoye ishaka ryawe niriranguye. Asubiye kugaruka asanga barasinziriye ntabwo amaso yabo yari yarushe arabareka asubira kugenda asenga ubugira gatatu avuganya amajambo nyene. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tugire Kristo, tugire Kristo. Umundire mbere yuko ntangiza inyigisho banze nsabe imbabazi bacerewe kubera ko twagomera umuteyaje ko tutabiziga hanyuma turabona uko tubigenza. Nk'umuntu rero ndasabye imbabazi cyane ko nabacereje. Nimusenge mureke gutsindwa n'iyo shami. Tugire Kristo. Kristo yahagurutse aragenda arasenga inshuro ya mbere aragenda bwa kabiri araja byabana ati nimusenge. Kubera Yesu ababwiye gusenga mbega gusenga twotahura iki? Gusenga abavukanye bwa mbere ni kuba mu bwiza bw'Imana. Gusenga ni kuba mu bwiza bw'Imana. Mu Gifaransa être en présence de Dieu. Gusenga ukumva kuri kumwe n'Imana. Bavukanye iyo umuntu ariko arasenga uhamagariwe kumva ko umutima wawe wawukirurukije ukumva kuri kumwe n'Imana. Iyo umuntu ariko arasenga ngereranye gafatika womenga ibigezweho aho ufise telefone ugabo ukabura amakonegisiyo utakabamega ufise. Rero hano umuntu ajya kuganira n'Imana ugabo akumva ko atari kumwe nayo. Gusenga rero ni kuba mu bwiza bw'Imana ukumva ko umutima wawe uri kumwe n'Imana. Iyo tugiye gusenga icya mbere dusabwa ni ugusenga duhaye umutima n'umubiri. Bavukanya n'ibintu byinshi bikunda kutunanira gusenga umutima n'umubiri ari mubiri. Akenshi turaza mu mwuka ya misa turaja muri adoration mugabo umubiri ni muri umutima atari muri. Nacyo gituma Imana kugira ngo ndagukeneye wese ikeneye umutima wawe n'umubiri wawe muri icyo gisabisho. Nacyo gituma kenshi tuza ikibi
ibyiyumviro, arahindura imbono, icyo twita vision, arahindura uko atahura ibintu bivanye n'abantu biganira, bivanye n'ibiganiro ugenderamo, bivanye n'abantu uganirira hagati mu buzima bwawe bwite. Nacyo gituma umuntu akunda kuganira n'Imana kuko atahura ibintu biba bitandukanye n'urya muntu akuba yumviriza ibitutsi n'ibindi. Kuko uko uganira n'umuntu amajambo akubwira arakutegetera agaheza akabwira tugire Kristo. Nacyo gituma abafaransa bavuga ngo iyo wari diference je te dirai qui tu es. Mbwira aho ugendana nzakubwira uriwe. Kuko maze kumenya aho ugendana nzakubwira ibiganiro urimo nacavuga n'ibiri mu buzima bwawe. Nacyo gituma iyo umuntu akunda kuganira n'Imana arageza agahinduka bya biganiro bikamuhindura. Iyo ukunda kumviriza ibiri nibyo ugumamo, iyo ugumamo n'ibiri nibyo ugumamo. Ni nacyo gituma mu buzima bwacu bwa misi yose turakeneye kuganira n'Imana kugira ngo habeho icyo bakwita equilibre, siko tunavuga mu Kirundi. Umuntu ntabwo muri politike gusa ngo yibagire Imana, umuntu ntabwo mu Mana gusa ngo yibagire iby'umuryango. Uguma ibyo byose ubiganirira uyobowe n'ikiganiro cy'Imana. Gusenga igukwiye kw'Imana. Bavuga yuko baganira umuntu umubwira integereje muri wewe, ukamubwira amabanga yawe. Nicyo gituma umuntu uri kuraganirira maze kumubwira integereje mu mutima wawe arakumenya akanamutahura. Iyo maze gufata akanya ntiganirira Imana mbabejeje kwiyegurira kandi ikinyegezwa cyane cy'ibintu. Bavuga gusenga ugira kane biratandukanye no gusenga. Hariho abantu twibuka Imana mu gihe cy'ingorane tugire Kristo. Rero ndakubwiriza inyigisho za Padiri Amado, niho yigishije avuga ngo hariho abantu bari mu ngorane ariho tujya twibuka ko Imana ibaho. Ariko mu bihe by'amakuba no mu bihe by'akanyamuneza Imana yaje ari Imana mu buzima bwacu. Ntibihinduka kubera ibihe turimo, oya. Nacyo gituma rero abantu twibuka Imana kuko tumerewe nabi, kuko ndwaye, kuko nkenye, kuko bandeganije, kuko bantoteza, oya. Gusenga biratandukanye no gusenga Imana. Gusenga Imana biratandukanye no gusenga Imana. Nacyo gituma twimenyereze kuza tukayiganiriza. Bavuga ni gusenga kandi biratandukanye no gusubiramo ibisabisho. Hariho abigisha icyigwa cy'ijambo ry'Imana baragenda mu mwaka w'indwi bakigisha abantu ati igisabisho cya Dawudi wese mu Gifaransa bakivuga gutya. Umwigisha agiye mu kibazo amubwira ati subiramo cya gisabisho cya Dawudi wese mu Gifaransa. Ariko bakivuga aragishunguruka akidugubiza. Ariko muri uwo mwanya arimo asubiramo igisabisho ariko arasenga. Mu Gifaransa prière et réciter les prières ni ibintu bitandukanye.
gifaransa ni bw'amoro bwa pauvreté angélique ni umworo mukama natungishijwe nawe nacoki n'aya mahera mfise mukama namufise ntacari n'igihizo mfise namufise ntacoki n'abana namufise mukama ntacobari accepter la pauvreté angélique mukama nafashijwe nawe ntaco nshobora gushikako gusenga abamukanye ni igisabisho kiva mu mutima. Iki gicari mu giceri inyigisho mw'episikopi mukuru w'Ubujumbura yigeze kuduha hari muri katedrale Regina Mundi yariko atwigisha ku vyerekeye umuvyeyi Bikira Mariya. Hanyuma acatubwira ngo iyo turiko turaramutsa umuvyeyi Bikira Mariya ngo tuba tumeze nk'akana gatoyi ngo akana gatoyi kajya kariko kiga kuvuga ngo mama wiwe yakateruye ngo nyakana karahindukira akabwira mama wiwe ngo mama wiwe akabwira ngo saa ukazora umwana arababira mama wiwe bakaca batwenga mama saa akanyamuneza ku mwana kakabaho akanyamuneza ku muvyeyi kakabaho
ibibuga biratambuka, abarwayi barakira, abapfuye barazura. Mu yandi majambo ati ewe Yohani Batiza, jewe nshobora kuvura ibipfamatwi, jewe nshobora kuvura impumyi, jewe nshobora kugerageza no kuvura wewe ugasha. Baca bagenda bakora yaje ikibabaje abo bantu ngo barabatuma ba Yohani Batiza baciye bamusigaho, baca baja gukurikira Yesu. Tugire Kristo bavuga ati kuba mugorane ukamenya Imana yahatatu n'abari kukuba hafi bose bakamukata ikorosi bose sinzi ko ivyo bigurane bawe ugasigara uri y'Imana mbere uriheka noneho abana bakinaho uriyiba ko bisanisho cyane katuwe uriye rero y'umuryango wanjye n'abagenzi bakibona n'inteka mukama maze Yesu ataribaganiriza ubutumwa. Rero nicageze kubabaza ko Yesu bavuganye ngo baraje Yohani Batiza ageze isaha bamucuruza ngo bagiye kubibwira Yesu ngo Yesu arababara cyane ngo kubibana Yesu wababajwe icyo utaruzi igihe yakumva aho bari kutagiye kumukurayo igihe baje kumuca izosi agiye gukora akantu k'akajede ntiwari kumukurayo none ubabajwe n'iki cy'ukuribaniza Yesu cyamubajwe ngo Yesu arababara uraye bose uzira gucibira iyo ikomezi yawe wari ubizi wakoze hari ibintu natwe dushika ku Yesu uyu muntu yaramusabiye uyu mubyeyi yaramusabiye none bwarikamye Imana ariko Yesu kazamu ngo Yesu niko yari yateguye sokwisabye cyane byo nukumeze Yesu rero aratambishwa abukanye ngo nagereza babwiye mu maso y'abantu
mwana cyakanyisa cyabwi ega nawe kugusenga shetani izi bitero ubuzima bwawe nacyo bituma nibashira hasi ingege n'amabere ya shetani birakumara senga oya senga bakugana ahariho ibitero bya sekibi birameza bikababara byinshi mu buzima bwawe nicyo gituma bakubwira ngo kandi usenga ngo nyobani nari mutandatabyara idira imana izobabwira ndakuvuga ko umugabo barindira mukayakura ariko imana yishe umuntu iyo nyishika kizivuga ngo tetwa nese wewe amabara y'indagiza bisa mu gitondo n'amabara y'imitorare ariko imana ibwirutse imana ishimwe yigagerere wako kuko umugabisha rero imana yacu ntikuheba bavuga iyo uyisenga iyo uyambaza kugira ingufu n'inkomezi nicyo tubanegeze kandi kigishimega hari ngahaneye wari umutoyi w'abantu ndababwira nti ubu tugize iminsi hari ikibazo cy'igitoro jewe nayo niyumvamo n'agakeke mu gitondo bakubita umukeke n'ikema ndagenda gushika kwibwira kangora ariko rero barahiza no mu gitondo ntubica tugira urugendo rumwe mugabo ntitunanirwa kumwe abo twasangiye bakigisha nababwira nti ibetone muri yesu ibetona rero umuntu asenga abayibetonye urabandanya urugendo izuba ryaka urabandanya ikurima urabandanya ibirira urabandanya baravuga bareka urabandanya urugendo ukena utunga urabandanya urugendo iyo usenga nibo bakakubwira ngo jewe ndi umugabo nk'unyamara yawe genda wiyawe genda bana urugendo nari nituye muri yesu wabana nawe bakakara moto jewe n'abandi nari nituye muri yesu bari kurashaka kumara n'umugabo w'umugore wakumbya genda wamukane wewe jewe n'abandi nari nituye muri yesu amubite none abana bageza azamufasha kuyirinda nacyo gituma yesu bakubwira ngo ushaka kumurikira yikoreye umusaraba wiwe aze iyo umuntu asenga rero bakubwanye abona inyungu zo kwikorera uwo musaraba kristu akabandanya urugendo rw'abakurikira yesu ni nacyo gituma nimwumva umuntu aza kubwira ngo baza gusenga ntuzasanga umusaraba azobakoresha abo twasangiye inyigisho kandi ababwiye nti quels sont ceux braves chrétiens qui méritent de couronner de fleurs alors qu'ils suivent le Christ couronné de prix nabo bakirisu b'ibitangaza ni bande bashaka kwambara urugori rw'amashurwe bariko bakurikira umwanya wabo yambaye urugori rw'amahoro arageza yesu akaduha ingufu n'inkomezi bakukanye imiziga ngorane urimo urakenera inkomezi zivuye mu isabisho nicyo gituma wicara gusoma twumvise yesu yagiye gusenga inshuro zitatu yari inshuro ya mbere kugira kabiri kugira gatatu mbe nawe mu ngorane urimo gusenga kangahe tugire kristo igisabisho ni isoko y'inkomezi mu gifaransa nanditse birakwiye ngo ubone accès à la toute puissance de Dieu ubushobozi bw'Imana mu isabisho ahaye hari igisomo mvuga kugaruka ko kenshi ndakigisha ahantu henshi nca ni kirya cyabaye kuri musa bakukanye musa imana imugeze muri israeli yarabibajije ati mbega mukama ninashe imbere ya farawo ikintu nza kwerekana ko ariwe tugize n'igikampa imana imuha inkoni ati niwashika imbere ya farawo iyo nkoni bayikora ikubite hasi haza kuvamo inzoka musa caragenda n'abavyeyi benshi yishimiye ijambo kama yababwiye ati imbere ya farawo imana yambwira ati ni igihugu cari kugiye kuhereza inkunga mu bwabo ati kinyemeza ko ari imana yakutumenye musa atora ya nkoni muca mubibona n'abavyeyi benshi bishimiye ijambo imana yakubwiye arayitora ayikubita hasi ati havamo kuyoka amahere umwafarawo arabona batari n'ibindi bintu byiza farawo atamagara abakuru
reka musari umuntu n'umurozi nawe amubone amabona ntashaka kwiruzi oya bavuganye ubwo nyene ngo yasoka yabusa yaciye yasaba ngo ikibira ngo twatuyoka twavere kutoneka abanyamare bamunani amen namwe soma yigisha nabaye bahageze nibo nababwiye iyo mugiye kuryamana n'abakinzi baza ngo bagenda bavuga ngo akabyara n'abana be baragapfa badatera imbere baragapfa igihe amashuri baragapfa badarogo muri uko bajya mu bavuga ntitwaduko ni abanyamareba n'uyo muntu iyo agiye gukindira ahantu abantu bibiriye muri evangelizasiyo ashika ati mukama iri joro ndabiragije wowe bana data kristo mbwiriza amasezerano y'igiciro mutima mweranda kurukireko utera inama yawe kwigiriza umutamana wiwe ayo majambo mvuze ni yako yamusa aca yasama akaca abira twa tundi tujambo tw'ababakinzi niho babona barigira ntabi uzopfa kujya aragusa kujya ubona umwe kubera ufise inzoka wakuye mu nkoni y'Imana ishobora kumira utundi tuyoka tuvuye muri abo bakozi bawe tugire neza igisabisho rero bavuganye niyo nkoni ya Musa iva mu inzoka ikamira utundi tudenedene twose tuza mu buzima bwacu tuje kutugirira nabi nacyo bituma umuntu
nacyo bituma wisenze by'ukuri wisenze irakwiye iragusize icambo ikakuregesha cyane maze abo gusengera abo gusateje n'indi Imana ikadukorera itangaza mbarira uraza amayehureka ukuntu wewe ukibimutura utaronka ubwiza sikiri gitangaza imbere y'amaso y'abantu kwico tukikenge nacyo bituma Musa nawe yarasenze mana iraboneka Musa nawe yarasenze abantu baryotewe umukaba amubwira ati kubita inkoni ku gitanda maze amazi araboneka natwe umukama aradukurira ibyo dukeneye bikava naho tutabisiga ni nacyo gituma ubundi kizasume twe twakizeye ubundi ukabikuboko sumwe twasiga hariho abantu Imana icako hariho abantu Imana icako kugira ize ituregeshe tugire Kristo miseze nako kurikirana inyigisho zafatira abantu kuri YouTube hanyuma niwe yavuze ko hariho abantu babiri ngo yari yabanyigisho ngo yavuga umugore bari babari bataragira mariage hanyuma bari barabiregesha abategurira iryo sakramenti ngo yiregesha umugabo hanyuma umugabo yahereye ku umugore arireka umugore acaga misindere ngo arabwira Yesu atubega Yesu iminsi maze akwari n'ubu ntegereje kwireka Yesu ntiwocishirizaho amusaya hanyuma ngo umugabo avuye kwireka ngo azabona patiri amagaraje arafashe imirongo urumva ngo mpejeje gufata ingingo nke ngo ngirenda abasangize ko ntegereje kwireka ngo umugabo ngo nuno munsi ndabashishije hanyuma ujya mugore bacarakorora bose amagombatira amaze wowe turiziriye atereye n'igufashe si wewe ni Yesu ahejeje kwifata kuko ni yejeje kwimubwira bavuga yejeje gusenga Yesu acafata ingingo ngo wabwira ukazaba ngo wagenera yiyumvira kurya mwana wawe ngo nzowurisha ukarayiyumvira wowe n'imvira y'imaze ndabibwira Yesu ni Yesu afashe ingingo ngo
ukiheruka kudasenze imana irangwa uhamagariwe kumiliki kubiza amaboko hejuru amusa uti nawe ushobora yitwa mwesheke barafunga musekutsa amabuye ukubiza amaboko hejuru ahantu imana irangwa tugire kristo ukiheruka amanura rero ukiheruka goheka babarotse mu mwanya wo kunagoheka arikira kuba kwima kubyabari utahamagara barasomera cyane utagiye kubiza atuno musiro ndabose tugiye kristo nazo bituma kumiza amaboko hejuru isanisho senga intambara birahera ukukubiza amaboko hejuru intambara ibandanya kandi
igisabisho kiduhindurira amateka, igisabisho kiduha umwana n'Imana, igisabisho kiraturonsa inkomezi, igisabisho kiducira inzira, igisabisho kiratumurikira, igisabisho kiratuhindura, kubw'igisabisho turateranirwa, kubw'igisabisho turakura mu Mana. Tugire Kristo. Mwumvise igituma Yesu yababwira ati nimusenge, kuko yashaka ko Imana ibakomeza, kuko yashaka ko Imana ibahindurira amateka, kuko yashaka ko Imana ibacira inzira, kuko yashaka ko Imana ibahindurira ubuzima. Amen. Ubugira kabiri ngo ibwo nimusenge mwone gutsindwa n'iyo shami, ngo bari mw'itiro bavukanye hari ibintu bidusinzirije, hari ibintu bidusinziriza bikatubuza gusenga. Mbega ibyo bintu bidusinzirije uno munsi bikatubuza gusenga ibiki? Tugire Kristo. Hari ibintu bidusinzirije, abatumwa ngo bari baremerewe, itiro riremereye amaso yabo. Mbega nawe uremerewe n'iki? Icyo kintu kikuremereye kuza gusenga ni iki? Ikintu kikuremereye kuza kuja mu misa ni iki? Ikintu kikuremereye kuza kuja muri louange, muri adoration ni iki? Ikintu kikuremereye kuza kuvuga agacakure ni iki? Icyo nicyo ukeneye kuraba, icyo kidusinziriyemo. Ushobora gusanga ari amafaranga, hariho abantu bakoze amafaranga Imana tucakibarira. Ushobora gusanga ari uwo dukundana, izi minsi nigisha abantu ndababwira nti uwo dukundana ni Imana imumuha, ntashobora gusubirira Imana. Iyo ufashe umugabo wawe, umugore wawe, umufiance wawe, ukamuha iteka rirengera Imana mu buzima bwawe, uba umugize ikigirwamana, ukibagira ko ari Imana imumuha. Ngo natsinze mu misa kuko nari kumwe na Shiri, ndagira kuko ufise Shiri niho wari kuja mu misa. Ngo natsinze mu misa kuko umugabo yaravuye hanze, umugabo avuye hanze gusubira kuja gusenga, niho ucuka gusenga. Murumva ko hari ibintu bidusinziriza, hari ibiti dukura mu bapfumu, turabuza bavukanijwe biradusinziriza, bikatubuza kuguma dusenga. Hari n'abagenzi babi, umwanya wo gusenga badukwegera mu bindi, bakatujana mu bindi, abo baradusinziriza. Bavukanye hariho haba bakiri ibintu, ngo hamwe no mugari butike ntajya gusenga, ngo noza amazama mpomya abakiriya, ukakigumaho ukabura n'ubiherera muri icyo kibazo urimo. Bavukanye ngo ibimazo byatugabeko, ngo nicyo gituma nta mwanya wo gusenga mbifise. Mbega wongeye gusenga iminota 50 wari iki, ugasanga n'isaha iheza ntacyo ukoze. Ngo yuko turi mu bibazo, ngo nta mwanya wo gusenga mbifise. Umwanya umara uriko wiyumviriza telefone yakugurura imbere y'impapuro, utari kuyiga kungana gute. Ivyo bintu vyaduhababuye, bidukura ku Mana, bitubuza gusenga ni iki? Uno musi mvukanye, injira mu buzima bwawe, uraba ibintu byagusinzirije bikakubuza gusenga uko wabona. Kare wari maso, wari ukanura mu gisabisho, ariko hasinze icyamuteye, ubu urasinziriye mu gisabisho. Muvukanye usinzirijwe n'iki? Hari abantu tuma dushaka kuboneka, ugasanga kumbure kubera ibi bya politike turimo. Politike si mbi, ni nziza, uretse umugabo akamuca imbere kandi ntigasubirizwa mu buzima bw'igihugu. Ariko umugabo nawe ntasubirizwa mu buzima bwawe, niyo wabanza kuca imbere. Uraraba muri politiki, Imana ifata ikibanza cya mbere, politiki ibone gukurikira mbwa nawe wabanje gufata icya kabiri. Hariho abantu tuca tuniheba, akaba ari politiki ifata ikibanza. Oya, abaza Imana hanyuma wewe hanyuma ibyo bintu. Nacyo gituma raba icyagusinzirije. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Tugirije kuja mu gihe cy'amatora, abantu barahagarika ibikorwa bagatanga indirimbo y'umugambi. Mugambi evangelisation, umuntu akakubwira ngo nta mwanya afise. Sindababuriye kuja mu mugambi. Mugambi uja mu mugambi uvuye mu misa abantu b'Imana. Uja mu mugambi uvuye mu misa, ibyo bigusinzirije ni iki? Ibyo wasinziriyemo ni iki? Ariko kirya gihe umwanya w'imyamamazo tuzongerayo, ariko umwanya wawe wazo nawe uhari.
enda muraba esiko basigaye bahano hose ku mafaranga usanga bakoresha kuri na Bibiliya kwabo. Ubu ntabwo ngo kwizera ku mafaranga, ubu ntabwo ngo kwizera ngo ndakutikiye ndekuzomereka abantu dusigaye twahebutse kubera ubukene n'inzara turimo. Ni ukuri nta kwizerwa ihari na bene wabo batinya kuri ibihugu ngo batunyandikiye kuko arakwigara umuntu namutizi ntabwo ngo harimo duharage ukaza kuba yakwigarane bananje akarengane twagasinziriyemo mu buryo Imana duca tuyishyira ku ruhande tugire Kristo bavuganye ibyo byose dusinziriyemo ugiye tubyinjiye mu birara n'amafaranga ni ukurondera ubutegetsi ni ukurondera ibinyabiziga byakurikije kuba kumera Imana. Ibyo bintu naho birimo ntaho bizogushika. Uwo ni wa muririmbyi Kizito ngo aho bazobonya murabizi ibyo sinziriyemo muvuka n'imbaraga rero akuranye Imana izo yakwaka hakiyoboba wewe iteguye niba n'umutegetsi izokwaka hakigaruke kuko wewe muri n'agaciro mu maso y'Imana. Ibyo byagusinziriraho si byo bifise agaciro. Ni nacyo gituma bavuga ngo ufise umusheri uwo musheri yakurije kuja mu misa Imana izomukwaka usubire umanike uza gusenga ngo yopfa subira ukaba urukundo muri we uburangirira uburangaruzi uko tutangaza kubuza kugirira Imana ibyo usinziriyemo n'abatumwa hakuka bagomba itegura z'ibihombo kandi zikera uturaboneke siboneke kwanga amaze gukoreka wewe niba udashaka kwimangura muri twego biragusha bijyana amaze kubitwara kuko aho bazemera ikangure ibisanisha ikangure izo telefone tubyabamo tukarita tusinziriraho dushira saa munani y'ijoro mugato tukakurira tukakurira ibintu hatanya Yesu. Ibyo turiko turavuga n'ibyo turiko turakora kuko amaze kubihomvya nta kuboga we. Amen. Iyo Mana izemera ibihomvye n'ibya byose naho ndabona haje kubuza gusoma Bibiliya izokubombya ati nasomye ariko ndasoma Imana igenda isoze batakabiri batanya mu buzima bwawe
misa usanga harimo abantu bari bavuye ku kiyaga bavuga ngo ugaye ikiyaga batashe. Jewe ndagenda ndasoma misa hageze igihe cy'ishikana abakristo baragenda barahereza hajya patiri avuze ngo nimusabe bene wacu yandishikana ryanjye niyoshimira abana sambo mu wa mbere akwinyuma atambuka tuganuza yambaye iki isengere n'ibintu mega n'iminyoro ku izosi yambaye ipantaro ukuguru kumwe n'ipantaro ukundi kuguru ari ikabutura abakristo bose bivugana n'iyishura abakristo bose ariko barorera abo bantu bariko bakina sinema ku isengere barabasamanye gushikaho agarika barakina ico gikino barameze akadunda ashirakaduga uwundi ataragira ibintu akibagira ko ari mu ngoro y'Imana. Abakristo nabo bikaba barorera bakibagira ikigo cy'abakwihurira bose bakajyanira iyo misa hageze isaha birareze bwakwinjize simvugera cyane gushwana kuko nanjye nzakora mose nayo gusubyaho mwumve ko ari abantu baza mu misa baje gusamaza mwumve ko ari umukobwa azakuza yambaye mu ijipo kugira ngo abagabo bari ngaho mutimitwe aho kuba muhanze amaso yesu murabiri mu misa bishoboye mutanga kugabaza kuzamara koke abasamaze yesu bamwe mutimitwe aho kuba muhanze amaso yesu tugire Kristo twese tuje gukora Imana mwumve ko si twese tuje gusenga. Mwumvise ko umukobwa yajya mu misa ajya gusamaza abakristo ndabasabye abantu mu misa agasakoshi ukiyegereza kuko n'ubu mubona isengero n'abari hanze hariho abaje baje kubasopa ntimwabone ko baduza amavuta n'umunsi ari mwazanye na kimwe ntimwazanye na misimwe nacyo ntitwabona uje kumuhanza amaso waje kurondera hari ubundi nawe ariko arondera ku gasakoshi y'iyo telefone yawe aho muhagarariye nyamukobwa yongera aravuga muri fayebo imbere y'uko twinjira mu misa ngo byasaba ko wigegeza inyuma y'umuntu ngo wigegeza inyuma y'umuntu asenga ngo ugiye kwinjira ngo kumenya ufashwe n'umuyagankuba abantu gusenga tugire Kristo ubuzima bwacu kandi butukiye n'ikibegereye yabaye mukite kubera nini mu gusenga mu ububasha bw'Imana n'umukobwa bari bamuja kwibuka yongeye kuvuga ngo kugira twinjire mu isengero ngo twigegeze inyuma y'umuntu ntasenga adasenga abantu musenga mudasenga umwahaye bishwe amashitani menshi asenga umwakira amashitani menshi yinjira mugabo abasenga shitani yigegeze inyuma yabo ngo hanyuma n'abakobwa kumva bagiye ijambo ry'Imana ngo abantu benshi babateye itiro nababwiye ko gusenga no kuganira n'Imana umaze kuja mu misa ntumenye ijambo ryavuzwe waje kuganira n'Imana Imana yakuyakire utasha nta jambo ryavuze ngo mwizi nibwo bikuhaje upatiri yitwaye barigisha kure yigishije barigisha kure muna bose bizaze ngo patiri mukuru gato ngo yigishije uko barigisha yakasinganira kuko atabere yigishije
icyo gihe Yesu ariko araza ni umwanya ukomeye kuri twese. Mbega ngo tuba turi maso muri cya gisanisho. Amen. Amen. Umuhanga agaragara ko Yesu aje kubijyanye ngo nicyo gituma tugusabirwa ngo urubike umutima mweranda. Oya ukatamara kwigisanisha ukagira ngo Mana nzima uri mweranda rwose kandi mweranda rwose niwe dukomoka ku mukuru rwose niwe gupfa. Nicyo gituma tugusabwe ngo urubike umutima mweranda niwe yiyizira muri bwiye ngo atangare yifuza irishikana nagomba magare irishikana dutanga mu mwuka yasa tugire Kristo bavukanye n'abanya mutanga abayakuye mu bikorwa muba mwakoze mu kugira inyugumba. Urizi uwo umuntu agize inyugumba ni kuko amaraso yirutse cyane mu mubiri. Urize wiruka amaraso yiruka cyane ukiri utanze usa n'umutanze amaraso yawe urayatawe. Tujya kure utazi patira akayegeranya akaguramo amahosi ya mubiri. Ni nacyo gituma kwishikanwa nako dukunda kubivuga. Wari gusaba nawe wacu kurambishika amajyambere no wawe yagize ishimira abana atandukira byose. Abakristo mu buzima ndabemera ngo umukaba yakirishikana kuhereje ngo yawe kandi n'ukuru si kwawe yacu ngo cyo kumwiraza no gushimagiza izina ryiwe ngo yongere ibindi kimaze twebwe turinda bamwe twashikikugira bamwe bari kubakoza kwicana mu buhugu kandi twese yayisenera yishikana dutanze rigira ikimaze turitanze mu minwe yawe ati aha patira abandanya atari neza ati dusabe ahereje ishikana yayo muze musibire isawa hari musije kuhereza ishikana yawe nimuze musibire isa kuko imisatsi ya patiri isa ya twese. Hanyuma wewe uhejeje kwihereza muri rya shikanwa ryawe tw'umutanze mu mubiri. Amen. Ukatubitanga akayemera patiri ati akirishikanwa kugeretse igihugu cyawe rihinduke mutima mweranda kandi rihinduke ribere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umukama wacu. Yesu akacatsa muri rya shikanwa ryawe mu bimeze Yesu akubwira mu isanisho cy'imbuga yawe jewe nahihereje muri wa mupatiri n'ububiri yarukije muri ka gashikanwa kaje Yesu nawe muri bimeze ahiherejemo nawe agaca yihereza. Jewe naje ndamwitura mu misa nawe twikoboniye ati egera naje nyakire mwana kurya wahihaye niko naje nahihaye. Nacyo gituma igihe cyo kuja gusangira we
ujya mudandaza arimo Imana, ujya muganga arimo ibyiza by'ubukariza. Abavukanye mu Burundi isa mwumvise ko n'amashetani akora isonga gusa amaze kuri mu mwuka ya misa. Nicyo gituma ndabasabye gukora ibishoboka byose mu mwuka ya misa, ntimuze musubire gusiba cyane ngo ndabasabye gukunda mwuka ya misa ukaba ndaje kubwira ndogiye kubasabira ibintu imbere yo kujya gusangira uzori gufata kandi Yesu ranje uborewemo ranje ndimo Yesu ranje nyemereye Yesu uretse kwakira ingo turi cyane ingo turi bane mo Yesu utugere nakira weje kumara ibicitse mu kibanza reka ko hari ibintu nawe uheze ufata kaza kigeze shikaya Yesu kaze mwami wacu kaze kuzi wacu yumva nawe iyo abantu bariko baragabuza ikintu cya mbere somo mu maso yabo n'akanyamuneza bakagabuza abantu wenyine ariko uzobona umuntu ariko yakira Yesu yavuze isuku egera heza we wakiriye Yesu wanyu ukunda namuse umutima oya mwakira n'akanyamuneza ashize wiko mwaganira ijuru ryose rikuri jewe ndashimye Yesu yacu wacu ibiteka y'uko Yesu angendera yatewe nawe ukakikeruka ugashimira Imana ugira akazigagenda batubwire ukunde alohasi bavukanye ingo n'akabasi Yesu yo niko murakuraba nawe akaba yawe genda kunda abafiyanse barakominika mu kurabana bakabona barakwezi bagasanga abakazona barakoze kera kwigisha abagenzi wowe bacumwe ukabona bararabanye ntitubere bakubakanye iyo umuntu mukundana no kurabana bitandukanye ni mesaje nawe uje muri agarasi nabye Yesu nawe akakuraba muraganira muri ka gace Yesu arageza akamuganiriza n'iki gisabisho bavuganye mukunde gusa imbere yiwe arakiza kandi akabohora iyo yamugezeho ko Yesu aramukiza akongera akabohora kurumbira Yesu mu Karistiya kurumbira Yesu muri adoration n'ahandi murumbira kandi kwa Yesu izi minsi ngira abantu kubisabisho byawe reka kujakira abana b'abantu urumva abana bawe babuze amahera y'isi ukazabona udacewe n'uko iyo ubanza ugacabya hasi ukamurira Yesu yamenye ko ntakuboza ndabasabye mukumbire Yesu muri adoration kunda kuja muri adoration mumundire nsimbize ndababwira ko Yesu mukati yakize kandi yubatse imbere nimwe muzomushingira intare y'isi itatu mu gisabisho muzobamo na setwajuru muzona ko Yesu mukati yakiza kandi Yesu abohora ko Yesu asubiza ubuzima ko Yesu asubiza iteka baritakaje ko Yesu atureba gushasha ko Yesu ahindura nacyo twabavukanye uri muri adoration nakagereza kumuganiriza ukamurira ukamutwegera ukamuborogera ukamubwira ibiremereye ukamubwira amadudu ufise ukaca wiramubwira ugiye ikindi nagenda batuye gukunda mukunde twamusukiye biryamani mukunde twamusukiye biryamani namaze kubavuga ngo mama sa mwaramutse Mariya sa uzuye ineza sa umukabona wala nta kindi ukabariye ramuso umubyeyi kumuramuza ninde mama wiwe yokubwira ngo kubona kuje washije ine dufite ko ndakuramuza umubyeyi cyane ni ikimenyetso cy'uko twegeranye ndamukunda nawe akamukunda nawe niba mukunda
igisabisho cyawe n'umuge wese ndabasabye mu gitondo saa sita ku mugoroba yikura aganira n'Imana iganire n'umubyeyi ari hafi yawe mukaba ndamusanga yakuze mukaba ndakeneye hasi mukaba iyi munsi ukabona yambaye ndagusaba ufashe kw'indoro mukaba ndakeneye ntegeka mu kuvuga mubwire n'amajambo yawe bikakurondera yandi majambo aremereye akuye kure arageza aho ukoresha amajambo y'iwacu twemeye ukaganira n'Imana nk'umwana aganira n'umubyeyi sinkeneye ngo urayigisha icyo gisabisho no kuganira n'Imana niganiriza aya majambo yawe ariko mukaba ni ukumeze nagusaba ibihumbi icumi ukatwebe umunani ikiganiriza uko nyene ibivuye mu mutima wawe mukaba uno munsi ndashaka urabona ko umugabo nk'uyu kuri umugore nk'uyu kuri umwana nk'uyu n'icyo ushaka byerekane mu isabisho ryawe muri priere personnelle iyo uryohewe ugaragaza umutima reka ndagutambire ugahabiriza abo uri kuzunguruka ibinamba bati papa afashwe n'ibiki mama afashwe n'ibiki uri kuranyinaza kuko ukaba yakubwiye ntabwo ukoresha amajambo yawe ndabasabye mu gitondo senga mugiye muri bisi senga yena madamu so bisi tugendera mu ntuzi z'abazimongabanye ntuzi pasi kuyongoga ntuzi pari woyibye twebwe turahagarara n'ifite igihumbi cyawe ukigire kubita urumenyetso mwana w'Imana senga ntuzi n'uburirayo nabyo urumva bamwicarane ntuzi ububasha bumutwikirira ariko uhaba guhitana nawe senga ushitse ku biro watanguye kwigirayo n'uzi ibyo yagize imbere y'umuryango senga abanyeshuri nabyo ndababwira senga kumbure ku gitondo useze mwigisha yagiye muri bisi ukozeze intebe yicaye kumugaburira ipantaro ugaze ibyo ashaka kuba arisikabwiye kuri meza abanyeshuri ariko ntimwasenga mukamera neza kwadusisa umutima wiwe aho gushika akazi ashike mu ishuri yoroheje senga umwigisha ariko arakosora yumva akanyamuneza muri yo iyo ariko akosora ashobora yari yanezerewe si cyo kimwe mubyumve senga senga mukunangaza senga ibyo mukora byose mube isabisha nacyo twa Yesu yatubwiye ngo nimubyumve